Nimunkundire nongere kubaha ikaze kuri no rubuga rwanyu Akamo TV. Ndazi ko muri benshi mwari murindire ko tubabwira amakuru mashasha kubijanye n'imigwano iri kirabera mu gihugu kibanyi ca Kongo ikomeje guhuza umuhari M23 ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Rwanda hamwe na FARDC. Mu misi heze twarabwiye ko FARDC yongeye guhagurutsa indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 kugira ngo ishobore guhasha umuhari wa M23 warushatse kuvyura umutwe mu karere ka LUBERO. Ntivyabaye ibintu byoroshe kuko umuhari wa M23 ntabwo wigeze woroherwa muri ivyo bitero warawagavye i LUBERO ku buryo wahasize ingabo zitari nke, abarokotse kwicumu nabo bagira repris basubira ku birindiro bari bamaze gushinga mu karere ka Katondi. Inkuru yacu y'uyu munsi ishingiye ku migwano ikomeje kubera mu karere ka LUBERO. Imigwano yatanguye ku munsi w'ejo vendredi itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri. Hari kuva igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo niho umutwe wa M23 wasubira kugaba ibitero ku ngabo za FARDC ziri mu karere ka Bikara. Aha twobabwira ko Bikara ari nkako karere gasa n'agakingiriye igisagara ca LUBERO. Amakuru tumaze kuronka nuko umuhari wa M23 umaze gutakaza ingabo zirenga 50, izindi zitagira igitigiri zakomeretse, ndetse washoboye no gutakaza ibigwanisho byinshi bya gisirikare. Nimunkundire kandi twifashishe iyi nkuru y'iki kinyamakuru kugira mushobore gukurikirana ingene imigwano iriko irakomeza muri territoire ya LUBERO. Irubero ibintu bikomeje kwaka, umuriro watse, ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ni inkuru mbi kunyeshyamba za M23. Abasirikare 50 bose ba M23 tayari bamaze kwitaba Imana, tayari bamaze kuva muri ubuzima. Ibishwe n'igisirikare cyako Kinshasa FARDC. Ubwo FARDC yaririmo ikora resistance, ubwo FARDC yaririmo isubiza inyuma ibitero bikomeye cyane by'inyeshyamba za M23 hariya Irubero. Abahise bivugana abasirikare 50 ba M23. Ariko se bakunzi bacu mwe mudukurikiye, byabereye hehe? Ngiye kukubwira neza operation yo kwica abasirikare 50 ba M23, ndetse nkubwire n'ahantu byabereye, ngushushanyirize ikibuga cyose uko cyagenze hariya Irubero. Turi kumwe n'umusesenguzi, reka ntangire mu hikaze maze twite twinjira neza cyane muri iyi nkuru y'uburyo operation yagenze yo kwica abasirikare 50 ba M23. Bwana musesenguzi kazi. Murakoze cyane munyamakuru, ndabashimye cyane, Imana ibahe umugisha. Ubu tuvugana inkuru ni kimomo, inkuru yamaze gusakara hose. Ubwo FARDC yaririmo isubiza inyuma ibitero bikomeye cyane by'inyeshyamba za M23. Muri uko gusubiza inyuma M23, FARDC yabarasha umugendi, barasa umugenda ibicamo abasirikare 50 ba M23. Imbunda zatawe zone nyinshi, inkomere za M23 zone nyinshi. Mu byukuri ni ibintu bibi cyane kuri M23. Ariko baduteze amatwi bakeneye kumenya ngo abasirikare 50 ba M23 baguye mu kahe gace? Ese operation yagenze gute? Bwana musesenguzi, ndagira ngo twinjire neza cyane muri LUBERO. Ni LUBERO aherekera hehe? Ese FARDC yari iri hehe? M23 yari iri hehe? Ese iki gitero cya M23 cyari kigamije iki? Mbere na mbere bazi dushushanyirize ahantu iri sanganya iyi nkuru mbi ya M23 yabereye, ariko iyi nkuru ziza kuri FARDC. Nkuko mubivuze hariya muri LUBERO M23 iri kwishaka kugira ngo nayo yibikeho, nayo ifate ibiraro bya territoire ya LUBERO. Kandi gufatira bya territoire ya LUBERO niko kuba uteye icyugazi cyangwa se wegereje uriya mujyi w'ubucuruzi ukomeye cyane muri Kongo. Ni umujyi wa gatatu ukomeye cyane mu bucuruzi wa Butembo. Bari hariya baraharwaye, ariko na leta nayo ikomeje kwisiga isendete, ntabwo hano ushobora kuhava ati kuko ntabwo baba baranyaze imijyi yose, baranyaze umujyi wa Goma, bakanyaka umujyi wa Bukavu, noneho bafashe hano Butembo LUBERO, bakagenda bakafata na Butembo. Byabaye akarusho kuko n'ubucuruzi ubucuruzi bubera hano muri Butembo tubuhombye, byari byagahinda. Ubwo rero ejo nababwiraga ikavuga ukuntu barwana ahantu bita Gicumbi, ndetse n'indege za leta ziraza za FARDC zirarasa, ariko biza kuba iby'ubusa. FARDC biza kubona yuko bari kurwana nk'abiyahura kubera ko barasaga, ariko nibaza mu birindiro bakagumamo, yo iza gukora icyo bita représentation isubira inyuma. Ubwo no gusubira inyuma yaragiye ifata amadefensi, yafatiye defensi ahantu bita Bikara. Ni centre
ugera uvuye Kitsumbiro mbere yuko ugera muri Lubero centre uba ugera kuri iyo centre yita Bikara. Aho ngaho rero niho FARDC n'abayifasha babaza rero barafite defense ikomeye cyane. Ubwo Bikara ni defense, ni amatware mu kinyarwanda ya FARDC. Nuko bimeze no hari amatwara ya FARDC ifite ibirindiro birinze nabo biprotege birinze M23 kugira ngo itaba yakwinjira hariya mu mujyi wa Lubero mu buryo bwo yakubira bya teritwari ya Lubero. Ubwo rero muri kino gito muri rijoro babatanye. Oya banza tubwire M23 yo yari iri hehe? M23 birumvikana ko Bikara ni defense ya FARDC ikingiye umujyi wa Lubero. M23 yo iraherekera hehe? Kuko nari kubwiye aho ngaho ndi kubwa ni ku muhanda ni kuri route nimero 2 ni ku barabara ubwo no muhanda wose kuko bararwanye hari Kitsumbiro niho baragifite ibirindiro. Okay. Niho baragifite ibirindiro kuko iyo Bikara iri hagati ya Kitsumbiro na centre ya Mutina na centre ya Lubero. Nuko ngo M23 yo yari aho ngaho Kitsumbiro noneho FARDC iri aho ngaho aritwa Bikara. Yego. Ubwo rero muri iri joro barwanye none bagerageje gutera aho ngaho ku defense ya FARDC iri aho ngaho ikiti aho ngaho Bikara gusa basanga FARDC yihagazeho pe cyane yihagazeho yabakubise irabakubita noneho ntabwo kuvuga ngo baraguma aho ngaho ngo barazite ngo baze gucungukura mu gitondo oya babonye yuko ishyamba atari ryeru bahise basubira inyuma. Mu gusubira inyuma FARDC irabakurikira igenda nayo ibarasa hari icyo bita taronage ni ukugenda runono usigara gato igufata kwica usigara gato uzibanza gato ihita ikurasa. Ubwo rero mu gusubira inyuma yabagendwa bikagenda ibarasa umugenda ku buryo noneho ubwo hari ahantu ibagejeje nabo barahagarara bahashinga umuti nabo kuba ahantu ari kurwanira n'inyuma yabo. Ubwo ni muri gusubira kuri kote ya M23 ahantu mu gasantere bita agasantere bita Katondi n'ubwo bari kwarasa n'ubwo n'isa tuvugana hari kubera amasasu menshi cyane. Birumvikana ko babarasha umugenda. Abasirikare 50 bitavye Imana ari inkomere ni nyinshi ngo hafashwe n'ibirwanisho byinshi kuko abenshi bayabangiye ingata ba M23. Habera imirwano ikomeye cyane kuko imirambo ni myinshi n'amabunda ni menshi no bizavuga amabunda bagiye bafata ko bafashemo amabunda ya Zatikayemo. Yego. Ni za mashinigani bona na RPG7 wafatiyemo. Yego. Bafatamo ngo nibona ita mortier 60 yasinze ubwoko bwayo ariko ngo bitabaye ku buryo babarashe nongere ngo babarashe ndetse hari ahantu FARDC yihagaze n'abantu muri iki gitondo yihagazeho gusa aho kabagera aho ngaho Katondi bari kuhanganira ntabwo nzi niba FARDC iri buze gukomeza kubapusa basubiza ibyo bari baturutse za Kitsumbiro cyangwa se nawe nari bashaka kuza kubona ramfort n'ubundi nabo bakabahindukirana bakongera bakaruka za Bikara kuko imirwano nk'uko munda kubivuga imirwano y'umupira w'amaguru ujya kubona ukabona uritunze aho bakeka kwerekeza ugasanga so werekeje ariko muri kino gitondo ubwo ikizwi nuko byabaye nuko FARDC yahagazeho rwose ibituma abasirikari benshi inarekipera ibikoresho byinshi. Hanyuma bwana musesenguzi uravuze uti Bikara ni defense ya FARDC irimo irakingira umujyi wa Lubero kandi kugira uvuye Lubero werekeza na Butembo. Nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino YouTube zitandukanye zivuga ziti M23 yageze ngo Butembo yageze Butembo. Ndagira ngo ubanze urushinga gati tunyomoze abo bantu bose bari kuvuga ayo makuru hanyuma unababwire n'ibirometero bisabwa ubabwire nicyo bisaba M23 kugira ngo ishike Butembo. Abo rero ni bya nyamakuru bitwika none se M23 kuri hano za Kitsumbiro hano za Mambasa hano za Rimbongo isimbuka santere ya Lubero igera muri Butembo kuva i Lubero kugera Butembo harimo bitageze muri 60. Yego. None se kwitari yagera muri Lubero yageze muri Butembo gute? Abo ngabo ni bya nyamakuru bitwika bari kuvuga tuza zabyo. Icyo nababwira cyo nuko na santere ya Lubero arakunda bya teritwari ya Lubero ntabwo M23 irahagera. Wenda bashaka kurwana kuko nabyo kumupira nk'akabumbu wenda bashaka kurwana bigahinduka bakagera ariko n'ubwo ni barahagera. Gusa na FARDC nayo rwose ari ahantu yereka icyo bita superiorité de fait yaberetse icyo bita ko ibarushije umuriro rwose irabakubitira yatwika asubiza inyuma ibyo yo kuvuga ngo Butembo
ngo yageze ngo yafashwe ibyo ngibyo ni ba bantu baba gushaka gushyushya inkuru ni ya gere mediatike abantu bakunze gukoresha ziriya M23 ikunda gukoresha kuko iyo atajya kuvuga ngo Butembo yafashwe ni ngo wa musirikari utari kuri kote ya Butembo yabuje ku Butembo yafashwe kandi yarazi ukuntu Butembo ari centre ari umujyi ukomeye w'ubucuruzi kandi akaba yarazi yuko iri kure yawe mu territory akuvuga ngo yafashwe bituma n'ahandi yarari aca umutwe ugasanga abuze morali bityo adversaire yamugeraho akavuga ati none ko handi hafashwe ndi mu biki ugasanga ari kugenda iriya rwose nicyo bita guerre mediatique. bivuze ko nyine ari izo bivuze ko ibyo bitangazamakuru cyangwa izo YouTube ziri gukorera mu kwaha kwa M23 mu rwego rwo kudemoraliza abasirikare ba Kongo. Icyo vuga nicyo kuri niba kuzanye biri gukorera mu kwaha kwa M23 nicyo bigenda bikora icyo bita propagande bakwirakwiza amakuru atariyo ariko mu mugambi wo kuba bademoraliza abasirikari bari muri leta ahubwo no bakaba bahara morali babasirikari mu M23 bari kuko umusirikari mu M23 niba yari kurwanira hano za Masisi akumva ngo none ngo Butembo bayifashe narwana ngo yakubati nagomba dukomeza tugire morali tujye gufata n'ahandi nuko icyo kintu iyo guerre mediatique ayo maradiyo cyangwa se ibinyamakuru biri gukorera M23 ngo birimo nicyo bishinzwe cyangwa se propagande ya M23. Tunabonereho hari n'ibivuga Uvira nanone nuko nguko nabyo tubinyomoze nabyo ntabwo ari byo. Uvira icyo nacyo ni ikinyama cyambaye ubusa. Uvira ntibari bahagera gusa nuko nabwo yuko abasirikare ba FARDC bagibamo ibyitso byinshi cyane gusa wasafura kuhagera ariko ntibari bahagera kuko ingabo z'Uburundi nyinshi cyane ziracyari hariya muri Turere de Rusizi hari n'ahitwa Kavimvira naho ni ahantu hafi ubutari wagera muri Uvira hari abasirikare benshi cyane b'Abarundi bategereje yuko M23 yagerageza kwegera aho ngaho Uvira bagahita bahakubitira urumva ngo hariya Uvira rwose icyo ni ikinyama cyambaye ubusa nta M23 irajya hariya muri ya do Uvira ntawe baracyari inyuma rwose. Bwana musesenguzi birumvikana ko ni operation ikomeye cyane twagiye tubona M23 itakaje abasirikare benshi mu byukuri abari ibintu bikomeye cyane barwana nk'abiyahuzi ariko ugize uti urugamba ni nk'umupira w'amaguru agapira karidunda kakadundira ahantu utamenya reka tubihanga amaso ariko kuri inshuro mu gace bita Katonti niho imirwano iri kubera magingo yangaya hari kubarurwa abasirikare 50 ba M23 bamaze kwicwa n'igisirikare cya Kongo cya FARDC ubwo cyari kirimo kirasubiza inyuma ibitero bya M23 byari biturutse Vitsumbiro wibutse ko Vitsumbiro naho ba FARDC yarabarashe bicamo abasirikare benshi bishoboka kuba M23 yari gushaka uburyo yakwihorera. Generally ni kwihorera ariko ana mu mugambi wo kugira ngo ibe yakwegera hari muri ya centre ya Lubero kuko iriya centre ya Lubero ni centre administrative ni centre irimo ibiro bya territoire ya Lubero kandi kugera hariya nako kuba bagenda bari kwerekana yuko bari babafashe direction veri iyo soko rya Butembo nubwo kwihorera ariko kurimo no kwagura ibirindiro. Hanyuma bwana musesenguzi reka tugushimire tubwire abadukurikiye ko aya makuru nk'aya ngaya kugira ngo gushyikire ku gihe kugira ngo ubusesenguzi nk'ubwo ujye kugeraho ama breaking news nta kindi kintu ukora ujya munsi video ugakanda subscribe ukajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu bya buri kanya ukaduha ibitekerezo tukaganira kuko iyo tuganiriye bitwongerera byinshi hari ibyo dushobora kongera mu biganiro byacu hari ibyo dushobora kugabanya mu biganiro byacu bigendanye n'ibyifuzo byawe ushobora gukora like kuri biri video yukunze ikintu ugomba kukigaragaza hanyuma ukamenyekanisha umuyoboro ukora share. Bwana musesenguzi reka tugushimire turakwifuriza ibihe byiza. Namwe ndabashimye kandi mukomeze mugire ibihe byiza muri makuru. Urakoze.